EPS Teleclass. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mihafta guys grade 5 ge islamai ke baddal kolli alugan Ahmad Ali. Mihafta ge tikudinna filawalga so hissa kolla deni tikudin kurin kiyadi furi filawale ituran hanan kolmoy gotu hinga feshumuge kurin awaha dua kiyadama rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما Fila feshmu kuringa tiya darivaru miyadu nagadin roni kom filarat kambala so eba awal kollan tafat akurutaken adi fili jahage tiya darivaru mi akurutakacha adi filitaka visnage nikam miyadu nagadin roni kom filawale kamune diba koba tayyaruta මෙයා සෝ උම්මීද කරන හුරියා දරිවරුන් වෙස් මියද සෝ නගා දෙමිනුනි කොම් ෆිලාවලෙක්ක ෆාහකො ෆවානකම හිඟා බලාදම මාෂාඅල්ලාහ් මියද සෝ නගා දෙමිනුනි තවාදු වෙරික දෙන් හිඟා ෆිදාල් ෆෙෂමුගේ කුරින් මියදුගේ ෆිදාවලුන් තිය දරිවරුන් දස් කුරානි කෝච් එක්කම් බලාදම තවාදු වෙරිකම කි කොබෑකම එකමුගේ මුහිමුකම මිකන් හාසිල් කුමට්ටක තිය දරිවරුන කුරවිදානි කන්තත්තා එංගෙ මියදු බේනුවනි අමිය ගිතුරු ෆිලාවල කාමියව වාණි තවාදු වෙරිකම කි කොබාකම එකමුගේ මුහිමුකම මිකංකන් හාසිල් කුමට්ටක තිය දරිවරුන් කුරවිදානි කන්තත්තා ලියුමු කොබාව තවාදු වෙරුමකි නුවත තවාදු වෙරිකමකි හිත්තිරික එහා බොඩ හිම් මච්චන් නුගෙන් ගොස් මඩුමෑතිරි කැමයකු හිත්තිරිකුරු හිත්තිරිකමකි කොබාව හිත්තිරිකමකි නුවත හිත්තිරිකුරුමකි එයි තිමා හුන්න ෆෙම්වරවුරේ දක්කම දෙකු තෙගුතිර වර ගිනකුදින් ෆහුර වේදා බුනන්දෝ අනික්කා දිමාය තිබායවුරේ අහරෙම්මා මොළුවෙෆා ಹುರಿಹಾಕಮಕ ಗದವಾಣಿ ಅಸ್ತು ವೇಯಿ ಇಕುಜ್ಜ ಕಿಬಾಗ ತವಾದುರಿಕ ನೆತೀಮವಾಗೊಯ್ ಹಿಂಗಾಬ ತವಾದುರಿಕಮಗೆ ಇದಿಕೊಳ ಸಿಫೇಕಿ ಕೊಬಾಕಂ ಬಾದಾನ ತವಾದುರಿಕಮಗೆ ಇದಿಕೊಳ ಸಿಫೇಕಿ ಏಯಿ ಬೊಡಾಕ ಎ ಮಾಹರ್ ಮೆನ್ ಜೆಹೇಣೆ ಎ ಬೊಡಾಕಮು ದುರುವ ಹಿತ್ತಿರಿ ಕುರ್ಮಕಿ ಏಯಿ ವರವೆಸ್ ಮೈ ಸಿಫೆ ಅಬದು ಸಹರ್ ಮೆ ಹುಣ್ಣನ್ ಜೇನಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಮರ್ ಕುರವಾ ಫವಾ ಗೊತ ಅಬದು ಸೀದಾವೆಗೆಂ ವಾ ತೆದುಮಗುಗ ಎಮ ಎಮ್ಮಿಹಾ ಗೋ ಸಿಫತಕು ಅಹರ್ ಮೆ ಜೇನೆ ರಕ್ಕಾ ತಿಲೆವ ಎಹಮತ್ ಬೊಡಾಕಮು ಅಹರ್ ಮೆ ದುರುಹೆದಿವ ವರ ಬೊಡವಾಣೆ ಮಸೆಕೆಕ್ಕುನ ದೆಂಗಿಂಗ ತವಾದುವೆರಿಕಮುಗೆ ಮುಹಿಮುಕಮ ಬಲಾದಮ mi sifeki kiha muhimu sifeka soti kudina hissa kolla dena kiti gurwanu ge aligaya adi kiti rasula muhammad sallallahu alaihi wasallam ge hadis ke adi wati kudin waane tikudin ge ahula ge sifata gu terega mi sifa warab boda behette to maseke kura protam so hissa kollani kurin buni kiti gurwanu ge adiga tawadu verikamuge muhimuka ಕೀತಿ ಗುರುವಾನುಗೆ ಇರುಸಾತವ ತೆರೆಗ ಹಿತ್ತಿರಿ ಕುರುಮ ನಿಯನಿತಿಕಮ ವೆಸ್ ವಣಿ ಇರುಷಾ ದೆವ್ವಾಫ್ ಕೀತಿ ಗುರುವಾನುಗೆ ಲುಕ್ಮಾನ್ ಸೂರತುಗೆ ಅಶಾರ ನವಾರವಣ ಆಯತುಗ ಲುಕ್ಮಾನ್ಗೆ ಫಾನುಗೆ ನಸೆಹಿ ಪುಳುತಕೆ ಗೊತುಗ ವಹಿ ಕುರವಾಫಾವೆ ಅದಿ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ಕಿಬುರು ವೆರಿವೆ ತಿಬಾಗೆ ಕೋತಾಫೈ ಅಮುರಾ ನುದಾಶೆ ಎಬಹಿ ಮೂಣು ಅಮುರಾ ನುದಾಶೆ ಅದಿ ಬೊಡಾವೆಗೆಂವಾ ಹಾಲು ಬಿಮುಗ ನುಹಿಂಗಾಶೆ ಹಮಕಶ್ವರುಂ ಕಿಬುರು ವೆರಿವೆ ಫಹುರು ವೆರಿವಾ ಎವ್ವೆಸ್ ಮೀಹಕು ದೆಕೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಲೋಬಿ ಒಡಿಗೆನೆ ನುವೆತೆ ಅದಿ ತಿಬಾ ಹಿಂಗಾ ಹಿಂಗುಮುಗ ಮೆದು ಮಿನಂ ಹಿಂಗಾಶೆ ಅದಿ ತಿಬಾಗೆ ಅಡು ಮಡು ಕುರಾಶೆ ಹಮಕಶವರುಂ ಅಡುತಗುಗೆ ತೆರೆಂ ಎಮ್ಮೆ ಹುತುರುವೆಗೆ ವಾಡಕಿ ಖಿಮಾರುಗೆ ಅಡುಕಂ ಕಶವರೆ
emma mi wahi basfulum wes aharmenen gijje tawadu veri mumuge muhimmuka nuwata hittiri kuruma behe gotu waravves boda baru aluwafa waka ehennu furatama hadisa ali muhammad gaga jehiye eme mudarris arihan ali hazir kuriye mudarris ali muhammad gaga jehinta ali nu jahan devana hadisa ibrahim klahan as wahaka dekki ibrahim grade asheka ule hadija ki waram molu kujje midiyahar muli klahun evwana ena libu adam hadija klahun evwana libunas ena ki evve secche danna kujjenno koba huriha kudi wahak warnagalan aduwe hindo wahakeme singen diado tawadu veri umage muhimmuka so ummidaki tawadu veri kamge sifa tiye dariwarunge kibaga haruda boda kamu ekki bawa kudintaka tiye dariwarun waane kamu den hinga tawadu veri numuge nubakama behe gotu bayan ko fawani kike kam badala tawadu veri nuwa miha kibaga waran nubaha desifen hunnan tikuti nigete ikon desifeikka furatam sifeik gotu ka bayan ko famewani haggu gotan inkar kuru kine ba haggu gotan inkar kurani so misale migines teni kuda kuda video ege higa tikudi warar rangala balat tayyar koba mihar ingi jedo haggu gotan inkar kurani kihinekka baifar tikudi nas kureve do mi gota ema mikamu waane tikudi ekki bawa den hinga devana sife badalama devana sife gotu gami bayan kurani ehem mihu dakkolnu hinga mige misal video kolokon anikka balalam war rangalan aduwa hat koba kihine wani war surprise do de misalus mi genes deni grade 6 ge dalivar medir kofa war moludo masha Allah mi dalivaru ehma ummidaki haggu gota inkar kuruma adi ehem mihu dakkolumuge sifa tiye dalivarum kibei duruheli kura kama deginga tawadu numuge nubaykama begotun rasulage hadise balalama rasulullah hadis kurwani al kibr batur al haqq wa ghamad an nas manahi bodakama ki haggan inkar kurume adi ehem mihunnaki tima avure dabbayge gotuga dushume ehemma rasulage hadisun ahare men sabit mewani tawadu nuwa miha kibaga wara gos desifa hunnaka ehenno ei haggu gote inkar kuruma adi ehem mihu dakkoldu tawadu veri umugil libe faidata tikudin gabul kuranta tawadu veri kamge sifa huri farataka faida libeneka ama gamis libene do mashallah warar rangal de hinga balalama tawadu veri kamge sawu libigen dani konkon faida etto furotan faida ekotu gam hissa koldani tawadu veri mihaya main Allah matveri kurawan ema Allah subhanahu wa taala e tawadu veri age daraja mativeri kurawan adi emiha mistakunge lobeligenda ema rangalo mujtamegga uleveni mistakunge lobelibigen ema tawadu veri kamu sifa horijje kamwanama mistakunge lobi emiha kalibigenda ei evves shakkin onna kaminno hittiri madumatir mihakawan kiburu veri boda mifade evves sifai tawadu veri wa mihakibega nuhunna hame yaeku ena hunnani rangalu mauga sita vengewa tedu maguga evves kahala gos mage hiyalen nukurane hame yaeku tawadu veriwa mihe libe emme bodu effaide gotuga sofa ha kollani Allah ge ruhi wodi gatul libo russe wonnibo minun ahar mi emme bodu benu wachaki ema Allah subhanahu wa taala ge ruhi wodi gatul libe esifai tawadu veriwu ena kibaga huru adi mige ituru efada sifa hurum sabu iman kan iba ituru vegente ema iman kan ituru vejekam wanama evves gos nota nahi kurevi evves amade ena kibeku nufenna ema mi tawadu musawum libe faidat koba den hinga tawadu nuima
ahar mena libeni konkon gellun taketto baladema kabul kurando komme kamek gas dekulen onnaka rangalan ule fiya miheka faida waneka rangalan nuleka wanya miheka gellun wanekando me mihar hissa kollam me uleni tawadweni numul libe gellunta tawadweni nuwa miha nikameti kurawan Allah subhanahu wa taala ena dasu daraja watta dan egi turun ule mujtamauge mistakun ena kura ihtirama lobi ena kiben biwegen dan adi migi turun mihun ifada mihunna gadar kurun wes netigen dan iman kan davve gos mauga hiyal kuram majburuwan adi Allah ena kofa dawwan amma Allah subhanahu wa taala ena deke ves kotaka lobi wodigennen nuwane ema harmen be nuwane Allah subhanahu wa taala nurussawa evves amale kura miheka wakaddo ema harmen wane tawad verikamuge mi mai sifa ashagenuma warab boda gadala aseke kura kuriyadem yoti miyaduge masekkei horiha dariwarumes warar rangala te hadisen adwe hindo ema miyaduge masekkeves boda binamefme wani e hadisage macca ema tikudin mijeni tikudin amillen ufedun terikama ekiga miharti daruna fenna de suruhiya komme suruhiya kaves fasfolwata timfolwata demeduge kuru hadisa nota wahake liye tikudin waane mi masekke nimmafa adita dwahuge mendur barage kurin soya wakin waiba kolla adi komme dariwarkes fonuwairu ei kon dariwarekama e dariwarege kulas warar rangala soya hissa kodde emma horiha dariwanumes mihar tifenna suruhitaka fasfolwata adi timfolwa demeduge kuru hadise liyanekuma so ummidu kura miha isa miyoti majlihuge kaffar duwahuge fidawalu tiya dariwarna hissa koddenje emmiha bayata so hissa kodde me nimuni ummidaki libigen dia mawdumatu gadiga tikudinge dililun islahuko mifada mai sifataku tikudin ibrai libigane e sifat tikudin kibaga haludawane kama emma filawni immalum kurin huriya kudin inga majdihuge kaffar kiyadama subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk miha isa mihiri miyaduge filawalu nimifa tikude nigijedo anikkas mulin a mawdumatake nuni handa netifawa ichen itura tikudinna handam wege midiyei huriha kudinnamas baaje rakkateri duwastakan edemo wakivedan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh EPS Teleclass